إنك أنت العليم الحكيم. 7 سال زمانی طولانی برای ترجمه یک کتاب است. 7 سال زمانی که دریجه جبونه ترجمه کتابه کی، اما نه برای کتابی از جنس شاهنامه فردوسی که ابیات آن به 10,000 میرسد. اما جبونه کتابه کی که جنس شاهنامه فردوسی که به 10,000 بیتی ویهنه نه او یعنی نپره، یعنی 7 سال نپره جرا. در حقیقت دیک دیویس evet dست به بازی خطرناکی زد که هیچ کس دیگری تن به آن نمیداد. اوی مروی دبی یعنی وصا دست به عیشه که تهلیکلی کربو که کسی دنی طاقت ند کرد که دوی عیشی بکره. وصا خوزا بجنه وصا زمان yani oynaki desme oynaki usa kiriye kes gidene ne kadar işi bike. işi bike beni. Ve an tercüme ebiyat fakhir Firdevsi bi zaban İngilizi ist. Ev bazı خطرناک جی ev. بله. tercüme ebiyat fakhir Firdevsi. Bi zaman İngilizi biye. Kuan tercüme zamanı İngilizi kiriye. Tercüme kirnaz van ebiyat yani başı ve Firdevsi بزمان İngilizce. بله. بجزء دیویس منظومه عاشقانه جون ویس ورامی جغیل بیاجی اوید دیوس منظومه عاشقانه او جنابه کتابکیه ویس ورامي نابه کتابه ویس ورامي بله ویس رامي نابه کتابه او جی منظومه عاشقانه منظومه که عاشقانه وک لیلا مجنون وکی مموزین ویس رامي جی تشکی وصایه بله زمان سيدا صحيفة 58 بله سرودة فخر الدين أسعد گرگانی اوه کتاب گرگانی اوه جی یعنی نویساندنا فخر الدين أسعد گرگانیه سرودان يعني مانا تشكيك مال قايدة وكي يعني تشكي ببيجة وك شرقي وك كلامك مرض بيجة يعني أبي سروداوية يعني أو خندناوية يعني وي سراميني قوتية وخندية مالي يعني مرض جي طبيبي نفسان ديجي وخندية جي يعني شبه عليه مالي وأثر عارفانه جون منطق الطير وأثرك عارفانه يعني علم عرفاني وكي منطق الطير بله منطق الطير عطار النشابوري او كتاب جي ابا عطار النشابورية را نيس ترجمه کرده است ویجی ترجمه کریه يعني من هادي جي ترجمه کریه بإنجليزي دیگر دیویس ديك ديفيس نامي بالشخصية متولد سال 1945 در انگلیسستان لوی داره ولدیه خود بدايه پیش از انقلاب به ایران سفر کرد برای انقلاب چیه ایرانی و این سفر زمینه آشنایی او با ادبیات و فرهنگ ایرانی را فراهم آورده است. اوی سفراوی یعنی وصا زمینه که ناسیتیه حق ادبیات و کلتور ایرانی دا جرا دای ساوا مشکرن ناسکرناوی به ادبیات و فرهنگ ایرانی ساوا مشکلیه به سفراوی بله همسرش شهروندان ایران است شهروند ایران است بیرکا ویجی ایرانیه یعنی شهر وطنداش ایرانیه وطنداش ایرانیه
شهروند نه شهروند شهروند ایران است شهروند ایران است یعنی وطندار شوی داره و ترجمه ویس ورامین با همکاری او ترجمه ویس ورامین بله با همکاری او به انجام رسیده است با آلیکاری پیرکا خو ترجمه حیاتا ویس ورامین جی قدان دینه با آلیکاری اوی به نتیجه داره یعنی با چه کلچه یعنی بله قدان آنیه پاشی بله کرم كندي كي جوا لبي برشي نيرتبه استمر معصوم وياخذ ولا هذا بتعدوا هذا كرم الرحمن كرم وبه نستعين رستم قاسمی وزیر نفت ایران پترول bakanı رستم قاسمی میشه رستم قاسمی وزیر نفت ایران پترول bakanı رستم قاسمی مصرف روزانه گاز در ایران را در فصل زمستان 400 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت یعنی İran'daki günlük gaz tüketimin için yaz mevsiminde 400 milyon metreküp kış mevsiminde fasıl zımıstan kış mevsiminde 400 milyon metreküp ünvan kez ve guf. Ünvan kez yani açıkladı mı? Ne? Yani bir mana yani. Ve guf dedi ki masraf-ı gaz-ı hanegi ve ticari kişveri ma ülkemizin ticarethane ve ev gaz tüketimi bölgemizin değil yani memleketimizin. Ülkemizin ülkemizin مقوقت به بلگه مقوقت تقو بلگه تا ülke مقوق ülke ve ülkemizin memleketimizin ticaret ve evlerin gaz tüketimi kış ayında derfasızımızdan kış mevsiminde muadili masrafı insok bu yakıt tüketiminin dengi der mecmu eden kişiler birkaç ülkenin bir toplamı kadar dengi kadardır. Birkaç ülkenin toplamı kadardır. Gozarı haberguzarı İrna İran haber ajansının raporuna göre Ağay Kasimi Efzur Ağay Kasimi ekledi. İlave ber faaliyeti der havzahayı istihraç ve tevlid-i soğ yakıt üretimi ve alanlardan o kuyulardan çıkarılması faaliyeti üzerine lazım gereklidir. Bernamaha ve tedvin bu programlar ve tedvini rahkarhayı behine sazi masraf-ı soğ bu yakıt tüketiminin optimizasyon çözümü diyor. Optimizasyon ben de anlamadım. Rahkarhayı behine yani optimizasyon çözümleri. Optimizasyon. Türkiye avadır. Yabancı kelime ki. Yani tişteki kumer bine en optimizasyon ve tişteki kumer bine en duruma baş yani. Bine tekrar durmuş. Belirtiler. Mütemerkez seviye işte bir gereklidir. Ona yoğunlaşalım. Yoğunluk kazanalım. Hatta evzai-i tevlid-i sağlaneyi yani yıllık üretimin artırılması ki fazayı Fars-ı Cenubi Güney Fars'ın Fars'ın fazları fazları berbat mikonim yani onları bitelim mi ne yapalım? Yani ta evzayişe tevlid-i sağlaneyi yani bu zedekirina üretime yıllık ki az fazhayı Fars-ı Cenubi yani berdaşt mikonim. Bu ki evya ve kuj güney mesela Fars'tan juan şu fazla ve deri koyma elde etken evya mesela çıpken zedepken yani. Fars mesela yani bebejin gaz çenciya derti.
misal. Kanal hayvan yani. Kanallara Ciki emin Farsı Cenubiye, Ciki falan dereye, Ciki falan dereye, bana her iki fazla ki. Ve kaydet edi ceryanı mesela bebejin toprak hapkiye ama cari dese kat edini evi ceryanıyla. Em jona fazla bejin, her iki fazla ki. Böylece. Sarf-ı sadirat-ı ve zirsat-ı kişiver sever. Yani bunlar ülkenin ihraç, tüketimi ve ülkenin altyapısı olur. Altyapısı. Sarf-ı sadirat-ı zirsat-ı kişiver sever. Bu ki yani bir sarfkerin yani şu an sarf-ı sadirat-ı ihracatı ki altyapıya memleket be. Zirsat yani altyapı. Böylece. Ve yani ev merhaba ki artık ve ev Kasimi Rostam Kasimi Böyle. Beyanı in ki bu açıklamayla der İran'da bedelili kıymeti bisyar erzani enerjinin çok ucuz değeri çok ucuz olması sebebiyle ta konu şu ana kadar şimdiye kadar kesi bedonbali behine-i sazi masraf çok ne bu der. Yani kimse bu yakıtın tüketimi optimizasyon peşine yani evkavi mesela bebecin en iyi şekilde kujeye faydalanmış ve yani mesela başbüken hatta kesit işte kimse ne kirejbek erzane ve optimizasyon için ekildi. Öyle. Ya ağır şu ki hatırlatıyor ya ağır şu hatırlatıyor kıymeti erzan-ı sok yakıt değerinin ucuzluğu sebep şu neden oldu ki emeği telaşha bütün çabalar bertevlid ve istihraç üretim ve çıkarılması işler soktahai fosili o özellikle o fosil yakıtları yani emek telaş tamam bütün emek telaş bütün çalışmalar yani bütün çabalar bertevlid ve istihracı bişter soktahai fosili yani üretim ve fosil yakıtının çıkarılması üzerine mütemerkez çevir yani bunun üzerine yoğunlaştı. Böyle. Kasimi izharken Kasimi ortaya çıkardı, beyan etti. Vizaret-i Nefs Petrol Bakanlığı der zemine-i himayet koruma alanında ezurud-i bakş-i hususi güzel bir alanın yani bakş-ı hususi yani vurud-i bakş-ı hususi yani özel sektörün de o araya mesela özel sektör evet. Böyle. Berayı icrayı projehai behinesazi masraf-ı enerji amadegi dare. Yani Rostam Kasım'ı bir ki ve hususen mesela ev kısmı yani özel sektörci katılmış ki ve başkarına masraf saziye yani saziye beyne saziye masrafa enerji be emjviyacı himayet kin yani. Yani duhazın ki evci katılmış bir işi ben özel sektör bu ki ve enerjiye hani mesela başbekirin edin projelerini uygulamak için bu özel sektör uygulamak için onları destekleyeceğiz diyor. Belirtin. Himaye yani destekleme bildirir. سيدنا ولا معصوم؟ بله ظلام تفضل. باشه سيدم بسم الله الرحمن الرحيم بنا به گزارش سازمان آتش نشانی تهران لگور خبر itfaiye تهرانی با توجه به افزایش چشمگیر
çeşmegiri havadisi asansör. çeşmgir mime sakın koyun. Çeşmgir beresine. Ba teveccüh yani bununla ilgili ve efzayişi çeşmgir Yani bize bu ne ki ya göze çarpar yani göz alıcı yani. Havadisi asansör. Asansörle ilgili şey olay. Yani Ayı salhay ahir de hindre sale paşida der Tehran de Tehran'da mukarrar şud eviya hatta karar kirine ki bezvudi hemen komite rehberdiye irtikaiye keyfiyetu İmeni der sanatı asansör endazı şevet. Endazı şöyle. Yani karar hatta daim ku hemen zu komita Rahbırdi yani strateji yani en bejin kutbeş. Yani stratejik komite ya irtikai yani yükseltme değil mi? Ne olsa sayıda? Böyle yani yükseltme irtikayı keyfiyet yani keyfiyet yani daha paraya ve âli bikin o imani o eminti güvenlik yani avan her diye şey bikin dışkıda der sanatı asansör Av mukarrar advana da Allah endazi şevet yani kurulun ona şey bibin yani. Böyle. Ve nakıl az ravabiti umumiye şehredariye Tehran لگوری کواتیا نقل کردنش بلدیه تهرانی نقل از روابط نه belediye روابط عمومی halkla ilişkiler şehrdari belediye yani روابط umumiye belediye Tehrani böyle yani halkla ilişkiler herhalde Tahran belediye yani halkla ilişkilerden nakledildiğine göre evet. Ben اساس امرهای موجود حوادث آسانسور در شهر تهران بر اساس امرهای موجود بله حوادث آسانسور حوادث آسانسور بله yani حوادث yani biraz meraci yani kaza آسانسور کو موجود لبول استاتستیکی وان در شهر تهران در شهر تهران دا در سالهای اخیر سال پاشیده با رشد çeşmegiri مواجه شده است. Yani göze çarpan bir yani rüşt yani de mana ziyade yani. Ziyade böyle çeşmegiri yani göze çarpan büyüklük. Yani. Azonam be kurmancı mevkara ve balkeş çeşmegiri ra. Yani mesela bana çeşmgir yani mesela kari dikkat çekici balkeş mesela onu kari bir şey. Tamam. Bana be güzarişi sazman ateş nişaniye Tehran Lugur Tehran itfaiye kurumu haberine göre yani Luguri haberi var. در سه ماه اول سال 2010 میلادی سه ماه سال 2010 سه ماه اول سال 2010 میلادی دا 233 مورد حادثه آسانسور در این شهر رخ داد yani 233 olayı şehrida çebun şey bu ne? Ve ber eseri in havadis yani sonuca van havadis adı olaya da çahar nefer küşte ve daha nefer zahmi şuden. Çar insan hatın küştü o bir daha ji yani çar nefer mirine bir daha ji insan mirine ola. İşte sadu sivse habi küçar tane mirben demek Hendikim böyle şeyden. در حالی که طی این سالها آتش نشانان صدها نفر را نیز از حوادث آسانسور نجات دادند. در حالی که هندره وان سالا دا
ateş nişanan yani itfaiyeciya sadha nefer bi sada insanlar ji raniz ez havadisi asansör ji olayı asansör بله دنگ سیدات شو الو ateş nişan Tehran itfaiye Tehran ne der evakhir sal 2010 de paşiya sal 2010'da bu turi ciddi bir şekilde ki ciddi pigiri in modu Peyyiri in mevdu şu. yani bunu takip ediyoruz. Evet. Yani bu yani takip kırılı bir konuya. Ve konuya ta ez in havadis peşgiri köre bu peşi yapan havadisa bigre. Bismillahirrahmanirrahim. Aludagi muhit zist. صحيفة شست وياك Yani kırıcbuna çevre yani yaşam yani çevresi en bejin çevre hayatı yaşamı az mühim terin müşkilatist yani çevre kirliliği yani az mühim terin müşkilatist mühim terin müşkilataya ki imroze ku iro cihan ba'an muvacehast ku dünya buvira rubruye اگر کنترلی بر روند رشد تصاعدی این پدیده انجام نگیرد اگر کنترل کی لسر گیدیشات زیدبونا yani زیده در جور چوندنا اوه پدیده هانه اوه اولگیه هانه اوه ظاهره هانه انجام نگیره با فاجعه محیط زیست دیگر facia ki yani çevre rubru khayib şud ama karşı karşıya. Beraya kontrol veya hasfe aludagi jbu kontrol ya jbu tamami birine yani kirliliğe bayet lazıme menşe teşkil dehende aludagi ra şinasayı kerde. Lazım है कि menşe vi tiştê ku kirliliğe çetke gere evya be nas kirin û werahkarhay lazım beraya raf'i anra biyabi o hinekî yonu yöntemu o strateji lazım ji bo rakirina wî re jî em bibîn sanatê neft yani petrol sanatê ببجن بویژه عملیات پالایش با خصوص جی که تصفیه یعنی کد بجن چه رفینه کرنا رفینه از مواد است جن کی موادایه کی در ایجاد این آلودگی که در ایجاد کرنا و kirliliği سهمی زیادی دارد خواه پارکی زیده در این میان دوی ناویدا عواملی هنکی اسباب چون افزایش کمی تصفیه نفت yani tedbir الجمرة وكي كسالانتي çelbe. او كان ماتشو يا ظلام انترنت ماتشو يعني ويدو صلاة تصبري مرض از سر صنابريز دنايك مرض كيبو ولا البامه هيك كده الباوة كده هيك البامه
حتى تباوى چند ثانیه در باصنه بله وحی جاری بله. رو هلات دادن آنا جاری رو آباد بله ها؟ مگو بله رو هلات دادن آنا رو اینترنت آباد اول شو؟ اینترنت هم چو آنا هات از اونم بله 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 آمش حضور چیه اینترنت آمن به اول تلفونه بله زنم در این میان دوی ناوه دا عواملی بله زنم کرم که سریز مای برم قدر زنم در آمش حضور تناوله بیا بابا تلفونه بله زنم در این میان دوی ناوه دا عواملی این که اسباب چون افزایش کمی تصفیه نفت خام وكي زيادة بونا يعني عدد ايوان رافيني نفط يعني خام بترولي بعلة رشد تقاضى و احداث بالایشگاه های بزرگ وبسبب يعني gelişme اوان يعني استكو وان اولای يعني وان يعني پیدا کرنا احداث يعني احداث پیدا کرنا انا کی رافینه مزن بویژه بخصوص جی در کنار شهرها لكيلك باجارة ومناطق پر جمعيات وهم بلقيكو پر يوغن إنسان تدا هنا بعلة الصرفجوية بعلة بسبب كو يعني أم بيجن أرد زيادة خارجة هي در هزينة هاي حمل ونقل يعني پر زيادة خارجة ما جبو صر أوكا يعني بيجن حمل ونقل ulaşım mı taşıma yani سبب taşıma yani حمل ونقل yani taşıma سبب افزایش میزان آلودگی سبب زیاده بونا yani مقدار kirliliği از سوی این صنایع شدت جه طرف و صنایع النفطی بیه yani بسبب و صنایع النفطی kirlilik çeriye. Şu genelde van liman kul deve bahrana ve lüve dere ev kebin ناوي وانشنا رافينا هبن جميتيني وتشتيني مثلا النفطيتين جويدري والات كن قريش شدبه جويدري بنزين ومازوت دكشين كي دنج جميدنا قريش شدبه يعني وانا قدر سبب قريجيه مالسنا اس هيك اصلا من غيني كثير تمام يا ازبوكنا تمام ام بو چار عباد خوينه تمام ملا قدري الو 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 سيدة دنگي ونا يا زولان الو سيدة دنگي ونا يا زولان الو